حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa adhimi sultanik. Allahumma la nu'ti thana'an anta kama asnaita ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhal muslimun, usikum bittaqwallahi jalla wa ala, wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال جل وعلا في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mahuli mga katay manghuran haagam Islam itukbal na tu insalaggu laggu puji iman sanglit patuhan na tu Rabbul Alamin. Amuin naghanughara katu tanusing ginisam babarapa kanikmat-nikmatan iyari hagin hawabaran cin anak apu Adam. Kalna mahinang ini sabab
mahinang ini tiranan in nikmat dihil katu tanyu sin Tuhan nyari hagin hawabaran sin anak apu Adam in hikabatuk natu matu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab parman sin Tuhan natu Rabbul Alamin, wa fi anfusikum afala tubsirun. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat ini muna-muna im yukhatab biyaitaan sin Allah ta'ala amuna inna binatu Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Doon lang sin Allah ta'ala hagin hawabaranmu. Sin tiap-tiap siulangan singkitan no anak apu Adam. Parungdungan katu sin Tuhan in nikmat yanug hara mari katu sin Tuhan nyari hagin hawabaran sin kita. Tumtumun na tu imanga nikmat sa lagku yanug hara sin Allah ta'ala katu tanyo mataud. Sambatan parman sin Tuhan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuksuha. Bangyo itungun bangyo bistahun in nikmat sin Tuhan yari katu tanyo yari hagin hawabaran natu tantu di natu maitung iwan di natu mabista iwan di natu mahinang sabab impag ruku iwan sin pagsujud natu ikasud natu palam ulung sin Tuhan hingga in amin ing kita nyo maputus sin rahmat sin Allah ta'ala amin nikmat yanug hara ya umay nang sabab ikapag syukur natu pa Tuhan Rabbul Alamin. Dahil sabab ito umat Islam, unuhin sa lagu nikmat yari katu yanug hara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Puas singkatan ka nikmatan imahal ka nikmat hatiap-tiap manusia amunan nikmatuddin, nikmat pag-agama. Karena bang bukun sabab sin agama Islam in amun biyog bukan sin tiap-tiap den katu tanyo tumtumun sin kitanyo. Waira piag biddaan si manusia iban si binatang sibuk dah pangatud sin Tuhan. Sa sabab sin nikmat agama amun agama sampurna, agama diara sin mga kanabihan, agama diara sin karasulan, labina inna binatu Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Angkan na umat Islam bang malawa nin agama hatiap-tiap siulakan si manusia, malawa nin kahalga ing kamulyahan sin tiap-tiap siulakan sin anak apu Adam. Sabab imahalga dari katu tanyo, imahalga daha muslim amunin pag-agama niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab may ta bang muslim na lawa nin pag-agama ruun kanya, wairuun na piag biddaan, piag silangan sin Muslim, iban sin buku Muslim. Waira piag sibuan sin Nasrani, iban sin Yahudi. Sibuk da, malaingkan nakabidda kita ini hapangatud sin Tuhan. Dain habang sa Yahudi, dain habang sa Nasara, amuna impag agama, amun piusa ka katu sin Tuhan natu Rabbul Alamin. Amin kaya pag-amanat niya, maun panabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dain na sababiyat din agama Islam. Agama wala nakalamu dimbang sa jin nagbaktul kanya. In agama Islam, wala nakalamu dimbang sa malaikat nagbutangkan niya aturan. Agama Islam, wala nakalamu di manusia nagbutang sim mga hukuman halawm niya. Agama Islam bisampaing kanabihan iban sin karasulan. Wala da sila miutang tartantu aturan malaingkanin aturan biutang nila inyaun kabayaan din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Din na sabab yat tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat niya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Laung sin mga ulama ut tafsir, in ayat ini amunay ni in hinapusan ayat timurun
Panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hahinapusan sin paghaji niya amin tiyawag sin mga sila ahlul ilm noon niya hijjatul wida. Awak tuyat tulong sin mga sila ulama laung sin mga ahlul ilmi hawak tu katurun sin ayat ini magkulang maglabi intaud sin sahabat kaya baita hawak tuyat tu nakahadir ha pagturun sin ayat ini aun baita hanggatus kawaan ngaibu intaud sin sahabat hakaibanan riwayat hanggatus ang ngaibu in riwayat pag-uusat tu iya subuh sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam uno lang sin Rasul aun pakawala ku kaya baita kan mang perkala pag-agama uno aun pagkahinang agama wala ku kaya suy-suy kanyo mang parkala malagguan sin parkala sibi-sibi amun hikasud nyo palong sin ulong sin Tuhan atawa kayong parkala di nakabayaan sin Tuhan den ha parkala sibi-sibi maung paparkala dakula den naman ha imumungan sampai kakahinang in sin mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Cumak sila in sila yat tukatan unin akhinilah Rasul kad ballagta risala wa addalta al amana wa nasahta bihil ummah. In akhir si mga sahabat cumak kami launya bunnal tu dia Rasulullah imparkala pag ibadat kaya sampai muna parkala pagruku kaya baita muna parkala ikasud sin ulung iban sin rahmat patuhan kaya baita na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang ibadat malaggu manahut nakatatapok iban sin nakatatampal baita na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din hasabab yatu umat Islam hangkan ni manusia wairuun nakapatutnya lumamud pa magpalingkat haagama sin Tuhan hangkanin anak Apu Adam mayroon nakapatutnya himinang pasin uno-uno pakaradzaan mang parkala pag ibadat ubos na kita tiyawag sin Tuhan unim pagtawag kato sin Allah Ta'ala abdun ipon kita sin Tuhan tiap-tiap ipon kita sin Tuhan way nakapatut na maghinang uno-uno na paduman uno-uno aturan uno-uno na sadjen aturan sin Allah Ta'ala bang parkala pag ibadat uno-uno na sadjen aturan biyutang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aminda akan din hatuan pagkakitain ipon subay na sadya kita makadjing kabayaan amuinin Islam amuinin akam Islam akam mananawag-tawag subay Muslim matipot maghinang sin hinang marayaw akam mananawag-tawag amuin magpaparihala sin agama sabab umat Islam bangin agama ini naparihala mo bangin agama ini biyogbugan mo bangin agama ini amin pikil mo tumtumun sin ikaw yakaw tay mahmud ko ha agama Islam dumatong haadlaw gana haadlaw akhirat di kaw kalupahan sin Tuhan na turapulalan may tay Muslim hamasa na to ini nabiya nahaynin kahalan nabiya nahaynin pakaradzaan sabab mayta hambuk din ha mga sabab manabab Muslim nakalayo na sila haakam Islam Muslim di matuna hamasa na to ini pagyanon sin Ali ibn Abi Talib amun dumatong akhir zaman manusia wairuun na ka-Islam doon kanya malainkan nganda kuman. Nabang kita mawaya si masampul na ing kabuhita masampul na ing paghula-hula tariha dunya dagpag paadlaw akhirat subay kita magbalik maripa akam Islam akama biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna hajad din sayablugu kama balagal laylu wan nahar bunnal tu din agama Islam agama piarasin Tuhan pamanga kanabihan agama Islam amin aturannya yaun halawm sin Quran
agama Islam in aturannya yaun habiyata sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabudda si hatiap-tiap iabutan sin dum hatiap-tiap iabutan sin adlaw mabud din agama Islam. Bangi Muslim di nasya magmahi sin agamannya. Bangi Muslim di na bukun na mahal ka kanin agamanya di datuhi kasusap Allah subhanahu wa ta'ala para tunganda kita no sin Allah ta'ala kauman malasa siya agama Islam malasa siya hasara sin Tuhan malasa siya hapag yanum baita sin Allah ta'ala mo ng Quran iban sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukum mustahil pa Allah ta'ala wa yastabdil kauman gairakum tumma la yakunu amsalakum. Gantian kita sin Tuhan ay masanatu bihaun bang mo kitaon mataudin mga kaanak ka Muslim mataudin mga ka-Musliman sa amoy ni makasusah kaya pasasaran ng kaanakan si mga Muslim kaya pasasaran in mga ka-Musliman may ta abiyaon mataud ng balik Islam para hal bang yung paamuhon kita insuntuan nila sabab in kita naggugulal kita nagdaraawa kita imatan Muslim sa kita kau hauno ng mga Muslim hauno ng ayat sin Tuhan ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya kamu mga beriman ya kamu mga nagpaparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala bunal da kayong paglasan nyo pa Tuhan bang bunal yung paglasan nyo pa Allah Ta'ala bang bunal din paglasan nyo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam subay mabunal in ayat sin Tuhan bunal yung paglasan mo pa mga kaanakan sa aun tabya yaun hanggatut tabya mga Muslim may takaw magsambahyang may takaw magpuasa may takaw magjakat, may takaw magkusog magmura. Sabab unin hambok din ha mga sabab diya angan nagtaming kaw. Unin tiamingan mo, muna nagtaming kaw hamul ka sin Tuhan. Dahil na sabab yato mataod mga Muslim. Kakita amuin ama niya pamasjid sa tabiya yaunin anak ngari magsambahaya. Mataod mga kamaasan Muslim tabi yaun wayroon pakialam nila ha mga kaanakan natumtumun na to mga kamaasan mga kainaan kaamaan ini mas'uliyah pangasubuhan da kato tanusin Tuhan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala adakala mahinang sabab in anak iwan sin ina haadlaw gana in pag-atubang di nasabab yato umat Islam bang bunal in kita matan malasa illa sa tabunal pa mga kaanakan ta subay kita magimparo subay ta upik taon marayaw in mga kaanakan sing kita ayaw na to pasaran biya dinin pag-upik sa takan nila isud ta palom si madrasa isud ta palom pagpangadyan ayaw na sadya dunya na sadyan harapon si mga kaanakan sing kita. Dihilan tayo sab bahagian tayo sab yung pag-akhirat sabab tumtumon sin kita pangasubuhan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala haadarat sin Tuhan sabab yung mga kaanakan hambukan sa laggo amanat sin Tuhan dahil di katutan yung mga katay manghura na agama Islam amanat inyan agama din agama sin Allah subhanahu wa ta'ala biutangan niya aturan angkan mga katay mahuran ayaw na to pasaran in kaanakan sing kitan amin maligap kita nyo sim pagdunya maligap kita nyo sim parkala bunni hadunya tumtumun na to Inikmat kakasay dihil kato tanusin Tuhan tumtumun na to ilawan niya dumatong da kato tanong kalamma.
in nikmat alta bius katu sin Tuhan tumtumun na tu, in nikmat alta tumtumun na tu duara, bang bukun alta imi katu hiwin na tu alta. Nikmat, hangkan ayaw na tu tuod pasaran im mga kaanakan singkitan, subay na tu hidja tulun marayaw, subay na tu ri pasaran, sabab in kabataan, in kaanakan ti Muslim bangtay ni kimangi tumtumun na tu lapay kita nukatan. Malapayin ama, malapayin ina, malapayin halom sing kauman, malapayin katan, hangkan napawajib ka tu tanusin sara, mga muna-muna kamaasan, mga kainaan, bukun sadya sa ini parkala hinang si mga kakuruhan. Sabab in kaguruhan in masuliya nila, in kawajiban nila magpinturo mamayta sa sin aturan. Sa muna-muna in ikaw ama, in ikaw ina, ikaw in tumanggong tin sa lagu kawajiban ha mga kaanakan. Bang tilay ni di mayaw in laumbay, di mayaw in pangwabay, di mayaw in katan, sampai in society, di na kita makahinang pagyanon Islamic society apabila in kabataan dumayaw. May tayong kabataan biyaon, hamuin, mataudin na kasiha, mataudin na kapadling pag-agama, nasarap yaon halong ka school-schoolan, bangyaw di masudsing pag-agama, di kaw hinduan halong yung pag-agama, di kaw hinduan mangbedi ni naturan sin hikarayaw, singkaboy mo tudyo pa 200 pulalan. Nauno pa. Nauno nan kahalan si school na to. Bangkitan ni buko madjara hakaanakan singkitan. Namatao din na ng dragadik. Bang wayroon mag-guide kat niya. Dahil doon halom si school yun. Sabab may ta. Nabukunin yun do kayo mo bedi ng pagtuhan. Bedi ng pag. Sabab yung mga panghindu halom yun. O dumarayaw, sabang mayroon makagayid. Amin mga sistema, pirarakat niyon, amun doon, may inut-inuting kabataan, malawa yung pag-agama, nabang malawa ng pag-agama, mahinang nasabab tuwan, in anak mo, mga tunahamaat niya, mahinang nasabab, hinda, di na siya magkahakat kan ina, nasabab, simpag pinturo, bukun na haaturan. Angkan na inuwat na subayra kita nyo magbalik maripaagama. Magsama-sama kita nyo mga kamaasan, kaanakan, magbalik kita nyo maripaagama sabab amurainin sa rayaw-rayaw pusaka. Katuktan nyo si mga kanabihan iban sing karasulan, amunain agama matan, agama Islam, agama tendi manusia mulia siya sin Allah Ta'ala dendi siya nahinang sabab dihilan siya martabat sin Tuhan asabab sin agama Islam tumtumun nato bangoyra pag agama rindi kato tanu hagin hawabaran nato bisan pamiabutin sin tanu papitong lapis langit wayrun dahal ka sin Tuhan kato tanu bisan papiamarintahan nato na dunya ini sin kawasan nato bang wayrun da pag-agama atud na kamu kam Fir'aun hatat kala wayrun timayma sing ka Islam diara si Musa alaihi salatu wassalam din ha Allah subhanahu wa ta'ala unin siya matukan kam Fir'aun liu musda siya sin Tuhan jul jana da siya sin Allah ta'ala iwan sin taon angkan umat Islam agama Islam hambuk da kumanin nindan hambuk da kumanin ng tiranan, in kita nyo kamaasan, kainaan, kaamaan, bang insub na to, ha mga kaanakan na to magpa-school, suway na to at to sa tapilan, insub na to, hisud na to sila pamadrasa, hisud na to sila maong papagpangadyan, in kita nyo mamuas sa jakataksilan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan halom kita nyo taufiq iban hidayat sin Allah ta'ala aqulu ma tasma'un astaghfirullah li walakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mga palanggungan sing kami haagam Islam, muna-muna puasin agama halkaan na to hinikarwa subay na to halkaan amuna mga kaguruhan kaulamaan mayta bang bukun sabab si mga kaaliman kaguruhan hawayroon maggagadzikan nila magdirihil sa hakal na sinallahu ta'ala bang man in mga kaanakan si Muslim dumayaw yung kabuhianan nila pagdunya nila yung paghula-ula pag-agama na hinang sabab yung mga kaguruhan di mayaw yung kabataan. Mangbukon sabab paglugto sing kaguruhan, pagsangsa sing kaguruhan, wayroon dapat yung kaanakan na to narara na simbukon hinang bukon marayaw. Di maudin drag adik halom sing kauman sabab tin amun wayroon magpapanduk pag-aagama. Sa nahinang sabab hing kaon sing kaguruhan im mga sila nahinang bukon marayaw di mayaw sila hasabab sing kaguruhan. Im mga kabataan di maingat magmaas hasabab sing pagpatumtum pagnasihat paglugto sing mga kaguruhan di mayaw sila imingat sila magmaas parwamaas sila magmartabat den hasabab yat tuing kaguruhan ing kaaun nila halom sing kauman rahmat piarayan sin Tuhan sabab im mga kaguruhan kaaliman waris jan sim mga kanabihan ampay mga kanabihan wayroon da nagpusaka kato bang uno sa in sa lagu piag pusaka kato tan amunan ilmu amuna indiara sing kaguruhan ilmu kawaun den halom sing Quran ilmu kawaun den hasun nasin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuran immatan ilmu puas den ditubukun na punal bang parkala pagtuhan parkala agam sa bang parkala pagdunya na tumtumun na to in Rasul sallallahu alaihi wasallam awaktu siya naghijra naglain den Makka harap pa Madina piagbak ngain tao Madina panday pandikal magtanum hulma impangannal si mga tao Madina sampai impagtanum nila di matayma di masa di kumugdan bang sila ri mga subo para Rasul sallallahu alaihi wasallam unin hinang nila nangasubo sila para Rasul sallallahu alaihi wasallam ang bedi ning kaasim pagtanum nan unin jawab kan nila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi umuri dunyakum bang parkala laung sin Rasul pagdunya labi in panghati nuring kako hati na bang parkala pagdunya duga ing iban sin parkala pag akhirat ada po ning parkala pag akhirat amin pag ibadat ubus na in aturan biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ubus na jukop ning Quran katluan kajuj ubus ng beta sing Quran al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ada pumang parkala pagdunya na nagbibidda ing kahalan si manusia labi kita nyo makahati makaingat sing kahalan sing pagdunya ta kahalan sing pag-usaha ta kahalan sing paglawag ta kabuyanan parkara sin amin pagyanon masalihun mursala amin mga parkala bago kita ta sa bukun siya sud papag-ibadat paparkala pagdunya nenyari kita illabi makaingat kita illabi makahati bang unon ikarayaw kato hikasanyang kato sa bang parkala pag-ibadat subay kita nuri manglulakad haway ta sim Quran subay kita nuri manglulakad haway ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam asupaya magbakkat sing karayawan sing kitanyo asupaya mahinang sabab
in barakat sing kabuhi tanuri hadunya dagpag paadlaw akhirat biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Sumurah-murahan bang mayan kita nyu taufikan hanugharaan sinallahu subhanahu wa ta'ala mga kaamaan kainaan amuin in subay natutuud di pasaran in mga kaanakan sing kitanyo in subay natutuud sila jakahan marayaw sabab in masa natu ini masa zamanul pitan hipo sing kapit na pitnahan bukun saja pitnah pagdunya tak sampai pitnah pag-agama yari na masa natu ini angkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-advise ka tutanyo bang dumatung na masa ini imma maugbog kita bang parkala pag-agama doon habayta sin Allah Ta'ala doon habayta sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kal na amuran ini kasalamat sin paghula-hula na to sin kabuhi na to di hadunya dagpag paadlaw akhirat bimasyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Pos dito mga palanggungan sin kami haakam Islam sumalawat kita nyo panabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhlifu mi'ad. Allahumma alayka bil yahudi wan nasara wal munafiqin wa man awanahum ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi biladina wa sa'ira biladil muslimin min kulli makruh wa su' ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamukumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula
الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدن عنك من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأخش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى قال ألقها يا موسى
فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.